report amakak su korokhiba leire loinana governor in council pangthokpasi yamna matang chaba oibra natragana masi torbungi matang da khanakhidabra haiba sigi wahang dil lai adubu matang sida governor gi sober role ama leina khalingi khali tamukiran kariyana thamini tasena hagadi akoi masi khanagi ba potugi manungi masak sikarino matibong mayam singdu khanagi bagi praja singda madu khangan ba madi chumbrana khalle hoi manungda security measures da haido pa yabi yada bakradi leramba yai adubu even madugi khanaba manungda manungi pot mayam da loina disclose tawthoktraga su akoi masuba praja gi grievances mayam ama aduga praja da discomfort oile ba nataga mai ko yam no aitaba pen da ba holi ba mayam singsigi pot singsigi da makte koi khanari haiba potu madi Kanaba Taragadi Madu Putuga, Wahikudi Matu Tangoga, Sitawuni had a weapon with Natragasu, Karan Subrana Kali, Adu Masikananda, what point Manina, Akoi Manunga, Madu is in Damaya, Makari, no Kandiana, a Haiba, then Ekoni Isagi, Yumda Isagi, Yumpumda, Sanjanava, resettlement of Honabasinda, Atopa, through Kangu Amatana, Tingamoina, Tinga Yaya, they have a logi Matuna, Laivata Gasumasi, rule of laws, it's another Lam the Mama Leva Kama. Manipuri oidman la ematam samna haibugi potu mayek sheng na asi mami taraga lego potsi yam nuaite adana India gi adugumba constitution yamna volume yamna chawwa aduga yamna makhal maka suna ko gi adugumba praja miyam sigi nas lewak sasan sigi nuaina ba madugi praja miyam protection gi damakta leiba pot miyam sing asi waham thok tabu pot makak la e hana itam janingi adana si pot miyam si during this president rule Masigi Manunda, Equi the Sen of Zilenga, Sassan, like the Manusda, Kogi, Adumba person, like Manunda, Article 6 imposed on Manusda, Levaxi, Sentopoya, Mayam Singse, Naside, Kogi, governor and head when I was president on behalf of the president of India, Masala, like Manusda, rule to Manus the Kramakai, Sabuchin, Togi Hobudi, Paurana Kali, the Masi Pawde, Koina, Yanaka, and Yan Speedio in a Masi Posi, the Hawaii, Tana, Sang, High Talimans, Prajam, Young, the Makalaga. Man man the Badona don't oversee on like TV and is my tenant country. Yamaric some wafam sing tamri, the Makatana, Toanton policy sing the Suyoba Kokomigi, Terragi wa Tawong justified overseeing legal election logo the Vani, Wafar John Labra, Haibadulenga, Miam, the Kangalu, Haiba, Wafam Security. Kanabada Yamna Matang Saba Luina Hana the Hona Wafar Zone Haibagi Wafam Dumak Lakpa Masina Wafar Zone Haragasu Lady Bakanglup Anigi, Musingi, Santok Chanchin, the Masi Hector security personnel sing the first one in the Tinjanba, Aduga Nakalamadana, Kayumakari Hector Rakanda, Kemta Hide the Vigimosi Prajamiana, Adumak Nana Dunala Wafamne, Torbungi bomb Yang Nongmei, Kaptar Tuna Misam Miambo, Aki Tuzung Bafon, Tiba Teragi Tombo, Justice Fight on another Honarakpa, Musingi Matata. Sub Chaba legal action logo the Manipur buffer zone labor Hibadulengana, Miam the Mike Seng Kangaluina, coordinating committee on Manipur integrity, Kokomina, Manipugi Director General of Police, DGP, Aiba Seron Patient and Taxan Cray. Tamukiran High Bawafam say Equina Husiki, buffer zone labor Hibadulengana, Kangalu Hiba, Kokomi demand say. Shakagi Saitigi, Maruna DGP Saitigi, Miam the Kangan Bam to E. Hibawafam say Kokomi demands the money in Betamukra. I quite a Shang Hagati, Koi Kokomi, Kanguna, Tamiba, Hangiba, Wahang Sing say, I quite the Shang Yam, Hangum to Wahanga, Mania to Masi Hangzu Yaraba, the Shang Hagadun Kangler of Wafuma Manina, I Tamzani. Madam, I quite the Shang, but among the Hive Tarek, Kuzi, Sumba, Koi Buffer Zone, Hibapochi, Malengi, Zagamat later, Koi Ward Zone, Daga. Thamgado Pochi Manipur, even wars cannot zaga on to obra Hibaki Potney, Queen Sikta Shing Haragadi, as I say, the Equimay Shing, I was a Queen Masiki clear example, say Queen Akarida, Hamudaki Himatan, the Handaki, Malem Tungangi, Concert say, the Legi Kotominadaki, Horkiva Potuna, Infal Manipur, Yon Lapamatam, the Atopa Zagasing, the Zagazagagi police station of the Mayamana to open a potna, no I told the Mau Gapo Kemtrom, the Senate, but the Kemtrom, the Adubu, Senapati Matung Tarapo Campo Pichan, Hello, Hina Kotuna Togiba, Port Adubu, Kotuna, Matuki Potu, Power, and Yaro, Hina Tingi of Potsea, but first zone have a Potsi Maquin, Siemba, Sagapotagi, Central Security Forces Sing, Nadraga Marilla never concerned administrative section the lady Mayam Singchina, Madu Mating function Banana, I Lawe Aduna, Makoina Kari, Marangita Mata, Lambi, the Indisna, Peace
पाउजेल पूरगा लापा अदुगुंबा मालेम थोंगांगी खोंचतु करिगी दमकता चटपे याहनगी हाइबा पोसे बफर जोन दोना मरम मोरकांदा देन लालहोबा कुकी लालहोबा सिंग इंजलगा खोंगेबा मखोगी हुई मयाम हाइब तारे अदुगी हुई मयाम दुगी पोतुदा तसेंगना करिगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नत्रगा स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज नत्रगा मैचिनरीज मयाम से करिगी पंगदरगा लेबनो जसो वाहंग अम ओय मरम मदुना ngसाई कॉन्वॉय गाड़ी मनुंगदा नत्रगा कैस्पर गाड़ी ओइबियाय अमो ओइबे मदु मनुंगदा लाम ओइबियाय मदुगी पोतुदा हापगा करिगी अदुक सांगबा किलोमीटर लिसिंग मयाम अमा थौरगा लाखियो पोतु इवन स्वाइद किलोमीटर यांखै साम गत ngarba matamda ngasi karigi tanunde adu batagadi ekoi union government natraga state government natraga any mari lenaba concerned authorities india government gi natraga mari lenaba law and order pai ba kangu singse ngasi kuki lalawna thadok ba dung ba potu gumba kaishuna ta organization pepet lawba kakching ma sam me khai ba dang lo sing gi ya ba pot sing se ngasi karigi makhoina tokoli no hai ba potu ngamhallaga chatlibna pot se so wahang am lai malem thongam na ngasi di ekoi gi malem gi miyam mamangda aduga manipur gi praja miyam gi damakta ngasi honora kanda lakhiba potu da ngasi de ekoi ta sengna haragadi ma mai pa haina nakal nam da lawraga su amarom da sengna malem thongangi kongchat mai pa aga su madugi potu ekoi mapung phana mai pa ko hende masida ekoi ta sengna haragadi ekoi gi ta sengna lalhobna yokhatpa kangu group kharana ngasi malem thongagi to kongchat si karim ka thaina ba aduga ta sengna haragadi na ko leiriba india gi law singsi mawa lawda ba makoina sizna ning mong sin ba ya ba makoina semba rules tu da madugi follow torga chat ka da bani haina salabra haina ngasi di imam ya mamna tholaga protest haiba pot ki wafam sing adu mai sengan ma ma pot ma ka ti ai opinion ai observation ai view da samaina uzai masi gi pot si am lai bak thibani adu daga de ekoi swai da ekoi human rights violate tawbagi natraga constitutional protection safeguard mayam laitabagi ekoi laiba mayam singsi ngaside ekoi democracy pe lebak amagi manungda laiba citizen sing oibra aro chap citizen amagi right ekoi enjoy toribra then article 14 of the constitution of india article 19 given by the constitution of india to its citizen then article 21 ekoi ngasidi enjoy toribra ekoi tasengna haragadi peace humanity equality liberty amadi justice ngasi constitution guarantee toribo potse ekoi ngasidi phangibra fundamental freedom mayam singse haibagi so wahang ma ngasidi ekoi lae sigi wahang singsi marakta ngasidi pakhum pigadro se ekoi prajana pigado nate leibaki marilenaba concerned authority or administrator natraga sokul ekoi elected mayam lawmakers mayam natraga makhogi marilenaba concerned mayam then constitutional division of powers makoi khaido ku pidi ba executive ki legislature ki judiciary ki leiba mayam singsina ngasi pigado pakhum mayam singsi innocent common people ama oina natraga ekoi na mp license discuss toroga uthoga thambo wafum kharasina justify obi yaroi masina warushin oibisi yaroi adana governors ki report mayam da sigumba mayam sing namandri report mayam sing se kokomina hangbagi wafum natana ekoi swai da buffer zone thamakpagi pot then ekoi mi amada ngasidi adugumba yam tina kano da hantana yenga kanda ekoi swai da yam tina torture tawba aruga yam inhuman act mayam ama laiba masigi horokpam root causes aruga masigi hojik karigi da makta settle tawdana ngamdana thamibino haibagi matang sigi mayam sing se masigi reason behind masigi mayam sing se report mayam da thupsal laga hapaga fazana madugi port mari lenaba sing da madu thaba chumi aduga nat targati ekoi swai da ekoi gi kokomina madugi port hangba natraga kokomina thami pot chumi natraga lale ne ekoi na ngak haiba sigat na waroshin achumba poropodi ngamoira ismai thamjai